yini laha hi ta dyondza hi ku navigate. Alright, a hi nge u lava ku disable Wi-Fi ya wena, u ta kwala ka Wi-Fi u fika u klika la airplane, network communication ya wena kahle hinkwayo ta va yi ri disabled. So u nga tlhela u vuya u yi klika yi va enabled. Wi-Fi ya wena na yona loko u ri enabled yi ta kota ku layiteka, mara loko u nga ri enabled ya timeka. So a nge koti ku endla nchumu loko u nghena ka airplane hi yona. Leswi swi vula swa ku wena a wu nge koti ku endla xa nchumu. So mo hi vona ku hi nga yi enable sweswi, va yi vonile Wi-Fi enabling. Okay, loko swi nga pfumeli laniwani nkarhi wun'wanyana u nghena la u cheka ku ri why yi fanekele yi ala hi mhaka la. Okay, na kwala yi ala mo hi languta ku ri yi njhani hala ka lexi ya hina. Alright, so mi nge ni vona ku ri kwala ka yini ri ale sweswi FM ya. So sweswi hi ta pfumela, ni ve ni pressa nkarhi wun'wanyani i ta kuma yi ri na va FM and then yi ri na power ya Wi-Fi. So ni yi powering from ka control ya hardware ku nga keyboard ne. So hi leswiyani hi makumu loko u vuya la u ta fika swi kota ku yi tima u tlhela u yi layita. Right, ma vona hinkwako la ta appear na hala ta appear. So hi nga kota ku nghena la hi connecta and then password ya mina la 22334455. So loko no a ni lavi ku computer ya mina yi va exposed ka ti-computer letin'wana leti nga ta va ti ri ka internet or ka network. So a ni lava ku ta attackiwa. So from laniwani ni nga ti hoxela code, voucher code ya mina ku ni va na internet. So voucher code ya mina yi mani yi lava laniwani ku ni nga lava voucher code number mani ni ta va na internet hi ndlela liya. So swi tsakisa ngopfu swilo leswiwani vani wo ti endlela kwala kaya 6428 588 223 88 2 5 4 7 4 8 4 2 3 5 3. I login in hi vona ku ta hi nyika internet xana ke ngoyi manyana ya ringeta ku communicate na server layani. Swi nga leswi swi ti komba internet se yi endlini, ma yi vona na n'wina laniwa se ya ti komba ku internet access yi kona. Hi nga endla yini ni munhu wa ku rhandza page leriwa ra Chrome kumbe app ya Chrome, yona ni yi rhandza ngopfu yi tirhisa. So na minimizer layani, Google na yona lani yi mani searcha Raymond Chauke Facebook.
TikTok. Alright, so natlhela ka Facebook mo vona ku ya huma wina. Search switch. Okay, this is me. Hallelujah. All right. Yeah. So swi leswi ni nga kota ku nghena ka page leri na 109 ni vona ku ri server ya mina ya ha tirha xana ke, yi komba yi nga ri ku tirheni. Muna cheka network ni vona ku ni nga kota ku enable or disable na, and then ni recheck ku ri yi ta kota ku yisa kona laha ka server side kumbe xana so ni ku disabling from the server side and then can enable, and then let's see ku ri internet ya hina ya pfumelela na. Let's go. Yeah, for enable. So ni nga tlhela ni ku slash videos, se ni vona timovie to tala laha ta ti tele, tinyingi va ka hina, a swilo swi nga laha swinyingi, swilo swi nga laha swinyingi, ntamu xitalo. So loko kha hi fambisa sweswi ya so hi nga huma lani a hi voni xin'wana lexi hi nga xi endlaka i yini, i ku a hi nge kuma ku la kota ku navigate, hi la ku cheka ku ri ti-drivers ta Windows 10 ya wena ti kona hinkwato. Right click ehenhla ka this PC properties, from laha properties wa click xa henhla ivi ku device manager, swi ta komba ku leyi Windows 10 Pro. Before ya ka device manager wa vona laniwani i Windows 10 Pro, and then yi famba hi 4 gig RAM 64 bit, vito ra computer group leyiwani yi activate. Alright, so device manager ya hina leyiwani, and then ti-drivers ti kona hinkwato, a ku na lexi pfumalaka ti-drivers. Loko lexi nga ta ka xi nga na ti-drivers ta xi vona xi na exclamation mark, ta ku na xihlamariso xo karhi, xihlamari xo karhi. So loko khe hi langutisa sweswo hi khe hi vona ku ri okay, ti-drivers ta hina for ti-hardware ta hina hinkwato ti-ready, ti-right, ku hava lexi pfumalaka ti-drivers, so everything xa tirha kahle la. Then hi cheka loko la ta vona ku ri okay it's fine, hard drive ya wena hi liya na space ya yona na lexi nga sala na lexi nga tirhisiwa. So yeah guys, I was doing a test. Next time kombela mi nghena ka channel ya mina ya Home Supply Server Pro or Home Supply Server Program,
mi subscribe until hi vonana siku rero khana mamba va ka hina.